سرنابه وقفه اسماعیل بشکشی شاعر احمد همون خیراتن سرسراتن سرچاواتن ایرو شاعرك هالبسوانك جوان وهجاء لقلمي أميلي قداري بكن قليزر بخاج لامدي شيبوي وجوانيا خاج بالدرباس كريه وقتك دوا دريج درباس بو 25 سال درباس بو ما ديت قام هبدو ناس تكن 25 سال بري ما هبدو ديتي ما هبدو ناس تكن يعني لي وقت بر درباس بو بيش حد برهميوي يعني حتى انها وللسويد ديجي جامي بنرن كا بشوابه تشكيل ناس بيجم ما فرمي يعني رسمي ما فكر نكرين وقفه بشكشي شاه احمدي ليد الداويه نيسان دي ام هيفي دكن بشتربونا مع مستر اسماعيل بشكشي امي فكرنا خو بكن وديسون خيراتن سرسراتن سرچاوات كل ما نشكنت جبوي برنامج هاتو كچوين شيرين جب خيراتيه مالا اسماعيل بشكشي جي آواز سپاس کو اف جي ایروج مرا وقتاندن همان دمه اشاش نبم برنامه یکم لور تیل دار خستن جیوانجی پیروز به لیسا اسپاس کم گلیزرش خوی ناست کن هل بسوانه مایه خانم لسوید دیجی نوسا ما بیز کتی آمده جار از که راجع به مشویر مگو مادام تی آمده ام برنامه یک چکن اشاش نبم گلیزر زیده برنامه نهاجی سانکی لدار نخوانجی حزنک حیانا از 15-20 سال دیگه قاعده ما از مقیم هیچ نبیستی یعنی کو گلیزر برنامه که بیرون انگی چکریه شش نبم یک چکریه آره یک مچکری یعنی من بخوای چی راست نهاتمه جبر بیجاز کیف خوشم کجاره یکم آنجی دیگه مکو برنامه که ام او بیشک چی بهره ارگانیزات کن سپاس کم ایروت گلیزر نک هر حالت بحث خب که بحث البسته خب بحث چاوا دست به البسوانی کریه ویبکه تقريبا ساعة ونيف أمي بحبر ليفر كيف خوشيك برنامج كيف بدومينن سباس تيسا مالاويا ما سباس كم ساج بيشكشي واقفيرا مالاوا نافا ونها از مودراتور هذا نحو جاي از ديرك ميكروفون بدم تو كاتشافا أمي خوي دارك سباس مالاوا ومخيراتن سرچاواراتن أجي سباسيا وقفة إسماعيل بيشكشي تكن وسباسيا باورت کم جبو بی ارگانیزاسیونه از گله کی به هیجانم وکی کو فخریه گو سال داوید سال 2018 مل دیاربکر استبلی برنامه کی بو برنامه اوستای ارگانیزه کربو ام چار جنین جن جی چار ولاتان ام هاتبون باهف و پشتیوی جرا اوله استبلی برنامه کی استاد بم جبروی از گله به هیجانم من بهيس هناك دنابا ديجي بهيجانن وراسته أجواء زيادتر بهيجانم لي كو خلتي من هبن وني معرفو بكن أزيد برخو بدم جوارا بتيكي قالا ريويتيا نفساندنا خوبكم قالا بنجاها هناكي هلبستين خوبكم ودنابرا هناكي هلبستان بخوينم جوارا وندي سب خيراتن سرچاوراتن دو روجا جنابو روجا جنال ما پیروز به و از باورم ایرو سال وگرا محمشی خویه او جیش بو مگله کی تایبت از غازم گیجی ببیر بینم هنکی نزانن ناوی من گلیزر تنی گلیزر از دقادا نویسه ده بی پاش ناوم 20 سال بری گوا کزین جنبی پرتکامنا اول هات وشاندن من بریاره که اوسا گرت مگو از نخوازم پاشناوه کی لدوناوی من به دقادا نویسیده جبر کو پاشناو جیجنه که رحم جباوی وی پاشی جیج میری وی در باسی وی دبه مگو قنه بلکی دنویسیده از بی سیا میره کی بی پرگاله کی نیر به زمانه کی جنانه بکاربم بنفسینم جبر وی از بکار ناینم لإيرو
جبركو ازي قال الريويتي وبنجهيه هلبستي خوبكم ازي هناكي قال مالبات اخوشي بكم يعني مالبات جبا كامده مخابن وساتي خويا يعني وساتي ناسين كو ريل بر بيشكتنا جني دغرن اللي جبو من تشيرو كامنو مالباتا من نوسابو مالباتا من هر بيشتغريا مكر وبراستي في ريوان لبر مفكر اجبر ويزغلكي بشانسم او سربلندم جي اجبر كوز اندامي في مالباتي ما أنتون تشيخوف دبيجة دبي من قالك سركفتني مني مزنتنا اللي تكتشين مني بهمبا هنا دبي أسكارم وبتكتشين خوي بهمبا شاشواز بكم أسفنا كي خد بي هبو كده دبينم جبركو إيمجي بر سركفتني مني مزنتنا و أبي تشيرو كان نفسي وخندني براستي نتشيرو كامنه نچیروک کو مدس فکریه. اف چیروک مش مالبات خو میراث کرتیه. از مالبات که خونده و به تکیلدار بنویسی رسات مد دنیایی. و دیو بابی من لبرچابی من بمن دشورشگری مزنن. وقان ونجي دبينن از ندوي تمني دمكو يعني مرب افين داري وسا بحيراني لديو بابي خد نره يعني از دغازم بيجم كو فان قوتني من جيلك رين دورتيني دجلك ازمونا را درباس بونه و هبو كان تيرن كو از بيجم از وان وقت دشورش كرا دبينم جبركو وانا دي جوانيا خوده هول دانه كو كوارا كردي درخن و لمالا ما ويجي وشاني مالا ما بيه ديام نبابي من دوان شرطين زور زحمت ده دبر خدانا جبر في مجاري و از هناكي جو كوانتومي باور دكم ادوين بكي قوام زاروك بون ام بچاپلوكا دچون و بيناوي حبري المجريا يعني يا لنيجي مكتي بشكي وي حبري المجريا لوما جمال باتا ما قاسيني مسكار دركتنا افتبكي فكره منه بنجهاوي نزانم يا دويمين تشتيكو مدبالباتا خود ديت يعني ام فرقلا ام فرق تشتي سلوغانيك زارو كي خرد بيجنم بيم جركم بكردي باخفن جركم بخوينن لي تشتاك مالباتا خود ديت وك رول موديل خوندن لمالا ما هبو مزنين من دخوندن و كتاب فرتوك پر بقيمت بون دیامن ترزی بو و دیامن پشتی درونی وان پرچه بر وان قماش دمان ازیده باوی من کتابی خوب وانا قاب دکر بوان پرچه بوان قماش قاب دکر و جلاتینه کی دکشانسر یعنی رفکی المالا مهب و رفکی شین پر رنگین خویا دکر يعني ديار وان برتوكا تشتكي بيروزن بنهشيا موي مساج دغرت يعني وي بيامي دغرت وان برتوكا بيروزن غير بيخوندن تشتك دنجي از قبل سرد فكرم يعني فان تشتاز قبل جوان مبينزان بو في داوي قبل از بوم دي وبخوندنين خو از نهاجي فهمتكم كو دي وبابي من de yani de bu bavun azmune ke per grane na pişti ku ez bum de me via famkir azmune ke per grane ku meretira derbas dibe de bavê min divê azmune de her cara ku me bixwendinê xwe bi pirsê xwe em ji wan re diçûn û me tiştên nû li wan ferz dikir yani mafê zaroka mafê jinan û tiştên me gava li wan ferz dikir û ew gava di nava xwe civakê de diman گو ندادن تشتی جواکی هنگی خو هل دبجارتن پشتگیری یعنی پشت خوددان خوندنی خو پشت خوددان دلین خو پشت خوددان عقلی خو یعنی زگاوا میزد کم وان تابوین جواکی لمالا مپر نسر دست بون هنگی سیست بون و گاوام دویجن مالبات کاکلی جواکیه او شکستنین تابویان لمالا ما وها دست فکر یعنی بسكنة ديو بابي من دس فكر وأفجي باندور لمكر يعني أفجي باندور قادة كي هيش كم فكري خبيجن أم نقاشي بكم بوانرة وأم في هاوي مزن بندوي مالي ده
او هر جزمان حس دکرن او زاروک هنکی زو فهم دکن هیرارشیا دناوا زمانان ده کیجان زمان سردسته کیجان زمان تکچویه زاروک هنکی ویا زو فهم دکن لیوان نهیشت کوی هیرارشی بکه ناوا ما یعنی وی زمان ما لمالا ما تم یه سردست بو اج دیار بکرم مگو از تاخا علی پاری ما علی پارجی وک رحیمن هنکی کیم بره هنکی بین استامه مایا بلکی جبرکو هنکی دناوا باجاربون و گندبونی دمایه و از حسکری دیار بکرم و تو حسکرن و تو اوین به شر و پفچون نابه شر و پفچونی میشی پر دیار بکره پر بو از ناب جوره هلبسته کی جبه جناوا شر و پفچونین پکیای جوره بخوینم هلبسته منا دیاره باکیره دیاره باکیره هر کوچه که ته ببو گلگوت هاجمن ره او قاس پیروز او قاس درنده حسرین من قفله بقفله چاوین من بینچکی آید گیشتن سر میتین خو من جنوتاین نالین انته لوریکان ریز دکر جزاروکین برشیر ره من جی دستمال ند نخشاند جی دستگرتی خوره از ناتور خربین ته از نوبدار حبریات ته از قربانا نینوکا ته حرام بوم دستی مشته ند بو لی تجی روژک دستی خود سری من ندا و توهین ویکن برا رش آسری بی بمعر دجدینی لپشتا خو از جی دوزا کچبونا جیانا خویا تبی قلند جمن سندید کم توهین دوزا چدکی دیار باکیره دیار بکر او هلبستک جنابوی شر و پفچونی دبو او خودی ناسنامه خوبو و مبی ناسنامه هیچ دبو اجی دناب دل ناسنامه که دیگر ریام شخوره جبروی شر مجی دجوار بو بیره 25 سالی من لدیاربکر درباس بو جبروی باندورا دیاربکر هم لسر رحی من هم لسر هلبستی من پرن و دنگ باجاران دنگی وان کوچین کو امتیرا درباس دبن دنگی وان سکاکین کو امجی دترسن لدو متینی و بزاروکتیا مرتم لبرسری منه قط وندانابن و پاشی گاوا مره بنویسینه دنسل النام نویساندنا مراجی لیستشتکی وک جنک دوازم پرانتزه کی لوی دره وکم بیجم تیگشتنا باجاران جبو جنان و جبو میران هنکی جدایه از وک جنکی گاوال بیرگه ها خود نرم تشتین آلین وی خوش و پیروز لعالی کی لیجبونا من وک جنکی هنک سکاکین وی هنک کوچین وین کو از بترس دبره درباست بون هبون هنک کوچین کو پشت ساعته کی دوی از دوره درباست نبون هبون هنک جی وین کولانین وین کو دوی از زو بمشم اولدو خود جارنا بنرم هایدار بم هبون هنکی جی وین کو گلو کسی کی لدوم تی دنگه کی تی بوی هشمندی از بمشم هبون یعنی بیرگه ها باجاران نقشهان باجاران و هستین کل سر مرا دهیلن گاوا جنو لسر جنو میرا تشتین باندورین جدا دهیلن هلبستانه که جی هست کم هیه ناوی آدریان ریچه دبیجن گاوا بنویسه بنویسکاریا خود دوی اردنگاریه که نو آواو که اویا tabii ki iddiaya ki permezine yani erdnigariye ki nizanım em bikar bin ava bikin nekin li ez li du vi perseme ku em gelo bi vi zmani o dikarin van hestin li ser vi nexşi biguherin
ام دکارن وی گوهرتنی چیکن هستین دکوچه و کولانان ده بمرتینه و وندانا بن ام دکارن نقشین باجاران هستین نقش باجاران بوی آوای بگوهرینن اوی پرسه دفج مبرناده از نزدانم و چه به یا چه نبه لوی باجاری گلک مکانین بتایبت هنج بومن اواناجی دفج مبرنادن شو پیوان سر رحیم من هنه یکجی قناغا جمیل پاشایه طبعا از قبل دویم قناغا جمیل پاشا نب حالوی نو يعني از قال سال 2000 دكم 25 سال بري دكم اوي چاغي هين رستوران ببو اوجبركو گوندين در دورا دياربكر هاتو شوتاندن هناك مالبات هاتبون لوان خرابين وي قناغي خو گرتبون از دچونو هاتنه خوده بوان مالبات ترم تکلی دانی بو يعني باليكاريا وان باليكي باواكي درمان يا تختور من اليكاريا وان دكر و از ببوم وك اندامكي وي قناغي مكان دن ياكو جبيرا من درناي ديرا سورف جراغوسه اوجي بهمان روشي دبو چند حب مالبات لورجي بجي ببون كوچ كربون و لور بجي ببون و تكليا مبان راشتي ببو جبروي و انتون ابي انتون هبو نزانم اكيد زانن هنتننه ابي انتون هبو اوجي نوبداريا وي ديري دكر وی داوی بلکی هنگه خوند بلسرد گوتن ارمنیین داوی این دیاربکر me hevaltiye ki çekir bu. O pişti nöbeti dert kettim. Ez hemşire bum. Pişti nöbeti min termosa kahve xud girt. Livan mekanan ya xundin u ya nivîsên xwe min çêdikir. Her sê berhemên xwe min divan nababan xerabeyan de ava kir. Gava ez fikirim wek dîmena filmekî tê ji min re Ermeniyekî malbatên ji gundên şewitandî hatine û ez li wir li nasnameyekî ji xwe re digerim û dinivîsînim. Mixabin mekaneke din ya ku li ser rehên pir bandor hîştî jî hefsa Diyarbekir e. Em 4 sal me bi dewa diya xwe digirt. Em li ber derê wê hefsê hem ji bêzmaniya xwe û hem ji xizaniya xwe em nav destê diya xwe de diricifîn li ber derê wê hefsê. Diya min terzî bû, terzîtiyê dikir û wî taw derziyê li hemberê vê xizaniyê û li hemberê vê bêzmaniyê ji xwe re kiribû wek şûr û mertalek li hemberê jiyanê û me wisa bi jiyanê digirt yanî kêl her cara kêl dihavêt qumaşekî kêl dihavêt nava me û jiyanê jî ji bo em bi alîkî jiyanê ve bialiqin ji bo em li ser xwe bibînin ji ber wî terzîtiya wî û alavên wê terzîtiyê jî bûn hêma ji nivîsê min re. Ez ê niha helbestekê xwe li ser vê mijarê bixwînim, helbestekê ji nav van hêmayan pekiya ye ez ê bixwînim û paşê ez ê berdewam bikim. Kîja bû Ronya? Ev ya bû? Ya. Terzî bû diya min wê rihê min bi fesilanda wê qîzeke qîzane bidirûta ji civatê re. Carekî ne mexsus lê bi xeletî rihê min da ber me qesan. Ji wê rojê vir de ez dil bidim kîja jiyanê kê min derdikeve rihê min kêm bere. Ji vê parçeyê kiraseke dernayê ji jiyanê re. Bi rihekî pînekirî digerim ez jî. Wekî min got diya min terzî bû piştê bavêm ket hefsê qolya xwe ya kîşnişî ya bûkaniyê firot û pêş xwe re makîneyekî send makîneya sîngerê ji bo dirûtin û terzîtiyê bike û ez jî li ber destê wî rabûm ez qîza mezinim li ber destê wî rabûm û bi wî re bi wan ez hinekî ji ber destê tişta elemîm lê alavên wî bûn hêma ji min re
مثلا مقصة ترزيتي أو مقصة كو بكارداني جبو بريني هناكي وقت نشتركي دربا هابت بنهشيا مجي لسر سكنا جنكي يعني أو بنهشيا متشتيكم لسر جنكي جبركري تيكچون دوي دميده ومن از سكنا جنكي حسيام لوي دري بلكي وندزانن ايكو خندنا صندوق منا دروني ده صندوق منا دروني ده برهما صندوق دروني ده من وان هيمايان پر بكار آنيه وان هيمايان جبو خنو آوا کرني بچاوه نو خوديتني من بكار آنيه وبنجه هاويجي مشتريتيه دياخو گرتيه نویسکارێکی لوک ئیریگای دەبێژێ پێنووسا ژنێ ئانجاق گاوا خۆ ji hişmendiya nêr azad bike dikare azad bibe ez jî gava bê hevokê dixwînim ez ne de îdeyekê de ku ez bikarbim xwe temamî bişom lê ez wek jinek dixwazim bi vî zimanê re têkiliyekê din deynim têkiliyekê bi awayekê din deynim û ez di nivîsê xwe de bi vî hişyariyê hevoka da afirînim cî bi cî ez tenê bi eşkerekirina kodên civakî şayesandina wan hevokan ez dinivîsînim û ez divê baweriyê de me carnak bû mere tiştekî eşkere bike tenê eşkerekirina wî mere kare wî pûç bike mesela di helbesta mina anatomiya jinekî di her sê berhemê min de anatomiya jinekî heye o ji bo min helbestekê bêdawî ye naqede o dûr de tiştê ku ez dikim ez tenê eşkere dikim mesela dibêjim jin meşa wî bi usil e û kenê wî bi torê ye evan peyva di civakê de serdestin di binheşiya civaka de me de divê jin wisa bin lê gava mere dixwîne ew ya pirsekî ji me re retê rastî mere dikare kenên jinekî bixe nava xeletekî bike nava torêya gava ku mere bifikire yani ez vê şêweyê di helbestê xwe de bikartînim û bi eşkerekirinî cî bi cî jî ez dixwazim bi peyvên xwe li ber vê hişmendiya heyî rabim yani bi cî ki ez eşkere dikim ez wê qala wê dikim bi ciyekî jî ez dixwazim li ber rabim ji ber ku baweriya min bi peyvê heye mere nikare belkî bi edebiyatê guherînên pir mezin çêke lê ez divê baweriyê de me gava peyv biguherin hişê me jî diguhere hişmendiya me jî diguhere binheşiya me jî diguhere ji ber wî ez dixwazim têkiliyekê nû bi vî zimanê re deynim ya jî têkiliyek ku heyî û hatî ji bîrkirin ez dixwazim bi bîr bînim Helen navî ez belkî xeletî bêjim çibû navî Çîkos ya hinekî bi fransîzî bû di sala 1975 de nivîsekî wî balkêş heye di vî warê de di nivîsa xwe de hemû jinan vedixwîne nivîsandinê dibêje divê hûn rihê xwe derûniya xwe nava xwe û cîhana xwe bi aliyên nivîsê ji civakê re û ji dîrokê re vekin û tişteke balkêş dibêje divê em ê bi hibreke spî binivîsînin ji ber ku hemû jin di nava xwe de hinekî dêtiyê dihewîne divê hibra me spî ye ev ya ji min re pir balkêş hat gava min xwend min 7 sala hemşîretî kir ebetî pîriktî min kir di nexweşxana Diyarbekir de ya Zayînê de 7 sala ez şixulîm û ez di wê fikrê de me ku bi awayekî xwezayî vî karê bandor li ser rengê hibra min kir yani gava me vana dinivîsan ez ne di wî hişmendiyê de bûm min nizanibû lê ji ber ku ez di wê rê re her sala derbas bûm di nava wê karê de
هناكي حبر رنگي حبرا من هناكي شولي بو جاي هي هناكي زلالتر بو از رنگي وي تام نزانم چ رنگه لي از بهيفيا برب سبيبوني بدنويسينم از دوغازم هلبستك دناف ناكوكين وي دما نخوشخانه دن هجوره بخوينم پاشي از هناكي سروي كاري جبافم باره جوره من اشکی جابو هلبستا من ابيابو دنگم باشتي ناين زانم هلبستا منا بناوي دعاء من بحفت زمانا جحفت جنين دي تنگاسيا زاينه ده دعایان برهفکر جبو هاتناته از نزانم خدا بکی جان زمانی دزانه اویاجی هلبستکه وی دمی بو وی دماکو از ناوی کاری ده دناوا ناکوکیان ده دناوا وان رامانان ده دیچوم دهاتم وك جلك هالبستي من لسر قاغزين رشتي ين خوشخاني هاتيه نفساندن من حد سالوي كاريكر لي ابنه البجارتنا بو وك جلك تشتيندن جبو شرطو مرجين مالباتي جبو شرطو مرجين جياني جبو اولهيا باجار يعني از نحوجي ببيجم از قالا دمين نوتي دكم و چوينا مكتب جبو بيزكه پر نه نورمال بو روشکی گرام بو جبروی مدست به مکتبا یاتلیه کر جبو کو ازو بپر ببم بکاربم جیانا خو بکاربم سر نگی خو بسکنم بقولی وان به نه خیالم بو لی تشتکی کو از دغازم دیسا بیجم اوی دمی خبردانه که منو بابی من پیمانه که منو بابی من تیبیرا من جيرجو أبي كارين نخيالي منه خيالي من وكي دنيا هي أصدقائنا اللي هرم ويجي جمرجو قزمن أجا السر الدنياي نمرم أشاكتي سر خوشي بفروشم جبو خندناته ولا جبو خيالته أزي بترى بم يعني أبيا دوی جواکی ده بمون جبو من هجای پسناندنیه و راستی جیو ساکر پشتی وی مکتبا یاتلی از بوم همشیره لی بابیم پشت گریام کر از چون زانینگه هی من ماموستتی از زمان انگلیزی جید نابرا خوند یعنی از بشه لنخوشخانه دو شغلیم برو از چون زانینگه هی من بجبو ماموستتی اکو اوجي نخيالم بو جبركو بابي مش ماموستي هاتبو هاويتن جمش دلي مدر بو كربكي الدوي كاريجي چو لي من هر ديا بهبره مشان دوي دميده ابي هلبستي جبو من عليكي وصاحيه سانكي هنا كي دشبه تشيروكه كم مينيماليست يعني دناو ده تشيروكه كي هي بآلیکی شifreyin بنهشیا جواکه کی باوری وان اشکره که لی داوی گرینگیا وی جبومن در پرسکه لوی چانده که یعنی فلسفه چوا پرسال عقل که دوی جارنا هلبس جی پیو جی هوک جی ادبیات جی پرسال دل بکه وی چاقی مرد که و نام ناکوکیا و او جی ریل برگو هرینا ود که وكوي ترزيتيا ديا من افكاري ابتيجي و آلابين ابتيجي جمربون هما مقصاكو من بيجلك نافوكا بريه جمربو هما لبي مقصا ابتي و مقصا ترزيتي هناك جاف جدانه جبومن مقصا ترزيتي از قبل لسر ادبيات تاخد فكرم لسر نويس تاخد فكرم من تم خواستكو از ناووكا هاوكين خو جوي هشمنديا هي ببرم بي مقاسي از آلاوين في كاري وك هيما جار بكارتينم لي بمن
هین نویسا منا لسر وی مجاره هین مدست بینه کری جبرکو از هنکی دنیجی در رحی خود بنسلینم از نخوازم به هواکن خاف زو بنویسینم و بوشینم از هینا لبنده وقتی وی مجبوان چیروکا بنسلین ناو نویسی من لوی نخوشخانه از شاهد گلک چیروکین خوشک و نخوشک بوم گلک چیروکین به ایش بوم ملوی درا از کارم بیجم من هر حال و روش جنیدیت لگاو از سر بکراهید فکرم او نه حال و روشین جنیبون وان جنیت داتم بر دسته ما تنی انجام بون سدمی وان و بنجها وان جواكك بون لبشت وان جواكك تسكني اف ديتنين من وشاودرين من دوي دمي ده هناكي ناسنامه منا جنبوني خورتركر اف جي هناكي بي حمدي خبو بيزانه بونا من بو وی شهادتی مناکو ملوی دراوان بویرینکو مدید کرکو از لوی هبونا خویا جنبونه زیده تر خودی درکبم و نها از هلبست اکید نیجواره بخوینم هلبست تا خویا بناوی هوی از باورم او جی دناوا ناکوکیا وقتا از دناوا ناکوکیا و ناسناما ده مابوم منویسان از ویا بواره پار بکم او شيء اللي بيتر أبوز باورم نور رونيا تنزاني هوي من نازنین بونا پیرک بونا خو کر بردیلیا آزادی خو به بلالوکن دستین پورنی من حفت چارشم جهدا بريجي جي نچو ببوككن چاوين دلي من گراند لبر درين دوتمامين بونه مرادين پسمامان توش بو پیرک بونه وك برينك وكري دگرينم دپاخلا خوده برينين مني كرمانج بونه هوي جيره هر دو برین جی پیسیره که شیر و دخون شیره پیسیره که نخوشوکی ببندستی حرمیه دیسا جی برینین منی کرمانج بحکمن بأنا عن برمالين ایشین دلین من اون دیسا افجی هنکی وقتی از بناسنامه اخو جوانیه ده بناسنامه اخو وارقلیم و هنکی وجنقیم اجبرکو هنک ناسنامه خو مرو هل نابجیره مرو بوانتی دنیای پاشی مره ناوا گاوا بوند حسه هر دو ناسنامه جی جنبون جی کردبون جی دو ناسنامه تکچوینه به آلی دو سردستان دو پرگالین سردست تین اجقاندن پرچقاندن و از گاوا بوانا حسیم هنکی وجنقیم و وان هر دو سردستان هم یا کولونیال هم یا پاتریارکال هر دو جی خودی آرمان جی هفپارن جبرکو دوازن وان ناسنامه جی هبونا وان دور بخن و او جی خطره که دوی دراده هیه کو مروف گاوا لوی ناسنامه بوی ناسنامه ره نزدیک بسم باشه سپاس مروف گاوا بوان ناسنامه ره لحونی و نپجرینه جوان حسنه که مروف دکاره بچاوین سردستی خل خوب نره و گاوا بچاوین سردستی خل خود نری تو نکاری جوان هبونا حس بکی تشخو حسناکی جبروی پر گرینگه حس کرن و پجراندنا و ناسنامه مثلا خوکیم دیتن هم وک کردکی هم وک جنکی
tiştekî gelekî min değişîne. Yani xwedî derketina van nasnama hinekî xwedî derketina van hebûna ye. Mixabin baş e dengim. Mixabin deng û aqilên jinê di nava xiracira dîrokê de wenda bûne. Yani weka ku wan sendoqê li mala me kilît kirî, li malê me kilît kirî, di wan sendoqa de wenda bûne. Ez bi wan sendoqa zû de hesiya me. Ji ber ku ez gelek jina nas dikim, ez rastî gelek jina hatime ku xwediyê çîrokên xweşikin, xwediyê helbestên xweşikin, xwediyê sekneke xweşikin lê bêdengin. Ji ber wî ez hewl didim bi zimanê xwe bikevim bîrgeha wan sendoqa û wan bi deng bikim. Carna hinekî bi nermahî dinivîsînim, wek kilîtekî ez dixwazim nêzîkî wan sendoqa bim, carna jî ez dixwazim bi çakûçekî, bi tundî wek şeqemekî di peyvê xwe de bikarim wan sendoqa vekim û dengê wan û ferhengê wan jîndar bikim. Ziman bîr û hafıza mirov e û tiştekî di rêwîtiya nivîsê de ez pê hesiyam pênûs gelekî wêrek e. Tiştê ku carna mere newêre ji xwe re bipispisîne, pênûs dere li ser wan bîran, wan tişta derdixe û mere mecbûr dibîne ku bi wan re rûbirû bimîne. Ji ber wî nivîs ji bona min ne tenê avakirina hevokan û weşandina wan e, ne qadekî ku ez li bûyî hibirê hêsrên xwe, hêrsa xwe, hestên xwe li wir birejînim. Hinekî berpirsyariya wî heye ji ber ku di pêvajoya nivîsê de, di pêvajoya nivîskariyê de xwînêr û xwendina ya din perçeyekî mezin e. Perçeyekî mezin a vê pêvajoya ji ber ku ji ber wî erkekê wê heye, berpirsiyariyekî wê heye. Ji ber wî divê em nivîsandinê û weşandinê li nava hevdû nexin. Ê min ez ji zaroktiya xwe de dinivîsînim û bi dehan defter hene li ber serê min, lê ez ji weşandinê re hinekî obsesîfim. Çünkü ez ê wiya bi hinekê dinê ve parve bikim, hinekê dinê bikim şirîkê wê nivîsê. Ji ber wî ez hinekî obsesîfim û her tiştî navazim biweşînim. Pênûs mi got wêrek e, dera ser van bîra tişta dibîne, tişta dibêje, lê divê hêza me ya bi wan tişta re rûbirûmayînê jî hinekî hebe. Ez nizanim tê bîra we, nizanim tê bîra we gava em zarok bûn, doyê varê mijdiya xwe re min got qala belalûka bikim, diya min got belalûk li ser dunyayê rabûne tu derî qala tiştê kevn dikî. Berê gava em zarok bûn belalûk derdketin destê me de, nizam tê bîra we. Paşî ji bo wan birîna belalûkan me dibirin cem jineke navsere li gund û ew jina navsereya zana wan belalûka dixist wisa bi benika girê dida û paşî hinek peyva li ser digot, neysa piçekî jî ceh dêda û ev belalûk bi rastî jî wenda dibin. İnşallah doktor di nava me de tune bin, ew bêjin Gulîzerîna di nav van baweriya de ye, lê rastî jî wenda dibin. Evî seremoniya gelekî çandî du tişta dixe bîra min. Yek peyv pîrozin, bi sêrin, hukmê wan hene li ser jiyanê, li ser guherînê. Ya dudiya jî gava me re tiştekî bi nav bike, eşkere bike, pênase bike, wan têxe nav xelekekî merev dikare wan biqerisîne, wan tune bike. Ji ber wî hukmê peyvê jî hinekî wisa ye. Erê em civatekî pir bibirînin, lê divê em karibin li ser vana biaxivin. Nasnameyekî bidin van birîna, wan pênase bikin, ji ber ku em dermanê wan bibînin. Wek vîrus, mesela vîrusê nû derdikevin, gava mere wî vîrusê nas neke,
پر خطرن حتی کو مره ناوه کی لی داتینه حتی کو مره وی ناس دگه مره درمانه کی یا جار کجه جی کی گوراوی درد خه برینه جوات جی وسانه دویم هنه کی وان بینن زمان با آخفن لسر خلقه کی بدن دوراوی جبونا کو امپیره البر جوهرینی بخبتن از وان دمی داوی از من افترا هلبسته کی جی بخندانا جبو میناک جوهرینی از ویا بخوین پاشی بردام بکم رونیال کدری بو هلبستامن ادبین بلکی ده صندوق قدرونی ده بو جنش کاوه برچاف کامجی لازمش مره منطقت دلی خو اوقات سرپشته هشتیه جبو جنش کاوه لی بی حمدی خو دلی تا بهرکه دلی کی دن تو قد بیگاو مایی لبردری اوینه کشتین ته وک پوری ته سری وان تم ببنگولی کاوه گریداییه جبو جبن هم نچه کا تجارک وانا سر دستی بایی و بردایه بی ترسا کشتره بیجم بردایی کا پوری ته قد گجو مجو کشتین ته ویران بونه جارکی لقادا جیانه لبربایه آن هر تم لجی خو تکوز و گریدایه کاتا قدش خو حسكر تبل خلتين خو تبل آلين خوي نخوشك تبل نخوشين خو بوريته لداوية ستيو تديل كشتين ته بلا دخور هرن لبر بيلان وجيان دوريته آن لبر نجيته بحركة بي حياته شنشكاوه بي حمدي خلي تلخو بوشمان بوي جارك ev helbesteci hestkim jimre hinekî li ber dilê min şêrîn e ji ber ku hinekî bi hesta birîna me ra çixwaz gurbe nexweşiyê me ra nexweşikbûnê me ra çixwaz heve jî di hebûna me re de divê me re xwe wek xwe bi birînê xwe bi nexweşiyê xwe ne bi dijminatî bi hezkirin û bi rehm نزیکی خوب به آنجا بی هاوی مره کار خوب باش بکه یونگ از بی داوی هنکی یونگ بالام دکشینه و اوجی وساد بیجد بیج برینه خود به مره حس بکه و برینه مره دیاریه که جمراره کو مره کار به بکار بینه حس بکه مروف دکاره یکن نو جناباوی برینه با آفرینه لسروی برینه یکن نو آوا بکه van ramanên Jung ji min re pir girîng têne ji ber ku em jî di civakek wisa dijîn ku em nikarin hebûnên xwe bi xweşik û nexweşikbûnê xwe bijîn em tim dunya xwe ya hundirîn hinekî veşartî dêlin û em maskeyekî xweşik ji bo em civatê re li hev werin Jung ji vê re dibêje persona em çê dikin û em bi civatê re li hev jiyana xwe didomînin lê jiyana hundirîn asasê hebûna me ra ye ku me re jê dûr bikeve me re ji hebûna xwe dûr dikeve kaxizekî min dinê jî hebû ez wî jî bibînim ji ber wê bi hebûna xwe re li hev خو بجیانی را بردان یعنی مره به هبونه خو بپجرینه و بیره بی هبونه را خو بجیانی را برده جمره تشتکی پر گرینگ تی و ازانم پینوسا من لدردورا وی بیره وی برینه پر دروتی داوی نابه مقاله هنکی ارکو برپرسیاریا ادبیاتی کر از هنکی دناوا وی ناکوکی درموتیم یعنی مثلا اری هلبت تحمکی وی هیه هلبت وی ملودیه کی وی هبه
هلبت دوی دنگ کیوی هبه لی دوی مره بزن بکو مره به هر پیوی خو باندوری لوی زمانی دیگه مره گره وقت نویسکارش خو بپرسه یا از خود پرسم از بوی هوا که پشتگیریا پرگالا هی دکم یا از لبر را دبم از بوی هشمندی حول دادم که بنفسینم و جبروی از ری و ریبازن و پویتیکاین نو دگرم جبر کو از وان رامانین خود نوان هیمان دد نوان هلبستان ده بجی بکم من قالا نخوشخانه کر مگو لوی درا من پربویرا دید و پربویرین جواکیین جنام دید لوی درا مثلا از راستی زاین تجاوزا هاتم کشتنین جنا مشاهدتی وان کر لوی نخوشخانه و شرطنا وان استبلیوی بوم بوکن زاروک پر دروشی خراب دهاتم بردستی من و بانا گش نه پرسکریکا وان جنات تنین بوم بانا گش پرسکریکا جبهاتک بوم کو روژه که انشالله از وی هیزی دنوا خود ببینم و بکار بم لسر بانا هنک پرتشتی بویرین دنجی هنکو هین از نزانم بچناوی چوا پیناسب کم چوا بیجم از هیوید کم کو از وی هیزی دنوا خود روژه کی ببینم کو از رو ورم بوان تشتان کو از بکار بم پار بکم و بیجم جبروی دوی ام دورسی گفتم دنوا خو جبا که دبمینن و هنکی وان رولی کل ما فرض کرنه ما بیشینه بلکی ام ورسیون نو یه خود دنوا خود بگرن بلکی موان ببینن از خوزا جمره مثلا پر مینا که بالکشتی کراس گوهرتنا معران پر بالکشتی جمره قالک گوهرتنا کفجالان از جرنا الفيديو وان دنرم جبونا وانجي نتشتك نه هيسانه يعني جوهرين نتشتك هيسانه لقوا او للرحي مرا او روليكو جواك المرا دفسل للرحي مرا ني دفي مرا بكاربه versiyone kendini şura çeke avabıke بدستي خو من الفرجي هلبستي كيدني بخندنا يا نايبرد تمام دبيجن از نخوازم سری پر بیشینم دیا مجمر گو دوی واره گو 20 سالا جاره کی وری خبر بده آخواست به پیوی تناقده از نا از بر قداندنا برنامه و بچم دبیجن راسکولنیکوف کاراkteri هری کو دنیای جتی حس کرنه و تبي كو نه كاركتر باشه جي جبر كو ام دنيا ويا هندرين ناس دكن ام دخوينن ام خنيزي ويد بينن ام ويزيد ترفع عندكن ام بلكي هنا كي تشتي نابا خوجي بخيرا وناس دكن وام لخوتين الرحمة وام لويتين الرحمة اجي هيفيدكم بينوسا ما ادبياتا ما بكاربه وان برينين كو ام گش بیزانن لیم سر ناخفن بکار به بنویسینه و پیناسه بکه ناولوان بکه بلکی وی چاقی ام بکار بن هفدو فهم بکن ام نیزی هف ورن ام بلکی لخو ورن رحمه ام بلکی لها ورن رحمه تشتا دنی تشتا داوی از دخوازم بیجم 20 سال بری از هنگلکی جوان بوم من پر تئوری موریا جی نزان بول سر ادبیاتی ده هف پیوینک ده جمع پرسیم میجی گوته بو ادبیات مدرن هین زاروکه که لبرشیره پاشی هندک ما بو من لینچ بکرانا جبر بی گوته نامن لی اف لینچ کرن نل سر فکری من بو یعنی کسی که نگو کو اوی کچکی دوغازه چه ببینجه گلول سر بیا چه فکری وی هیه نل سر فکری من بو لسر جنبونا من بو من گلک شیروه آتی ده خونده بو یکی وسا نفسی بو تیشتا هویری خو بگره و بجحمه جبر بید تنوری امرو من بریاردا از دقادا ادبیاتی ده به وی زمانی به هبونا خو به پینوسا خو تبو زاروکی خو تبو تیشتا هویری خو تبو صندوقا درونی خو تبو جیجک میجکی خو تبو گلین خو
تبو هر تشتی خو به هبون خو از دغازم دوی ادبیاتی ده هبه جبروی از هول ددم کو زمانه که رحی خوشیار بکم از سپاس دکم جبو گوداری کنه و سر چالاراتی از به هلبستکی برهما من داوی نویایه طبی کی ازو حموج نین رحی خود از به هلبستکی بداوی بکم برنامه خمام از و حموج نین رحی خود مدادوته قفله بقفله خمامي تو هنكي خمام هنكي كيم بيخوي چوا بيجم نتمام هنكي بيحنكلو بيتاسواس بيگمان هنكي دور هنك وكسالا نويتو بيتوزو دمان هنك نعشي زانم آليك جا آليته غازي مند كجبو گنهان جعالیه کی دجی تو من دیدی اشدی جبو ورم سردین و ایمان خمامی تو خمام جعالیه کی و شبکه جهزار و یک شوان د پس پس چاوی تجمن ره بی پیوان جعالیه کی دجی تو سجاده کی رادخیل برمن من دیدی سلواتان جانا دست تبکری اوین دفرج سینگاته شعردي حتى أزمان جارنا هيفي دمن من خلاص تقدنا بچالاكيا ده جناب دستي سر دستان جارنا جي بچپلي من دقره من داوي بر دستي بن دستان جارنا حاضريا ديتنا تدكم بكيف بسيران درا قصر رحيمن دلرزة لبردف وزرني دناو فستانه كده بملا قفته سر دواوي بسيوان باشي دجيده دشكي كيفا من دي صادفم جدستو ملان جانا نيرينه كيته هر دو قلين من لدوراستي من دقارينه من دببرسيدارك بي ايمان از لبادبم دلبادبم بي قاضي بقرار بديوان جانا تو همو برين دنابرا من خوده ددي برپعينا بخبردان بپیمان جانا هرچقاس تو دختوركي صندخواري بيجي تو من دجيدا دهيلي ببرينك وكري وبدرمان تأز لهر سالا بيخو پشمان کرم لگلوان هستان وی وره روژکی بر دره تجی روژکی بهاره بلکی حیفان لعرده ناهله وسا دگره چرخوجیان فرمان و فرمان پیوین منین جوالکانه که ده پکن ده هرکن ده جیده ده بن کور و بدنگی به زمان منو تدیسا توفان ازو تو لگل قدحك ازو حموجنين رحيخو بتره لدو قدحكي به لتدنرن نوشي جان نوشي به جان دنگی نوا من نالورینه تو انسترومان نه دف نه زرنه نه بسک دنگی کی نظم و خمگینه تنی درمان كمان بلا لور دو قنجك رحيمة ده بمينه وك بدهان بسدان بحزاران ام ببي جياني رنابن دوست امي هرنوسا بزمان امي فياجي بهيلن جياني ره جيانك كو جيكو دديا خناي خواري وك هرقاف بزمان تزاني چويكين رحيمن دهيلينه كده باسكو كرينه
چێلکێن وان دەستۆکیمانە بێ ئەزمان دڕزە لاشێ مرۆڤ ڕۆژێک ji ڕۆژان لێ ڕێح وی حازر بێ بۆ ناوەرە سەجدێ بتەڕێ bi meh û salan bê qible bê azan hemû jinên rihê min hemû salên emrê min bê te di şikefteke tarî de razan bi tenê jina ku jinên rihê min ya ku çavli te her xemlandî û bendemayî şiyar û bê razan biborin hinek ji wan heftê û heft pirtûkan xitim kiribin jî hemû jinên rihê min ji evînê re hertim hinekî şermok hinekî nezan di gavên ewil de her jin hinekî bi tasewaz hinekî giram paşî dikarin hemû eşîr û gundên xwe bidin bi çend qurişan erzan û wan qurişan bidin xalîçeyeke sora li ser riyan ez û hemû jinên rihê xwe me da ser rê xalîçeya sor rojek ji rojan me da dû te bûka dest bi hinne jina çend zik zarok aniyê jî di nav de me da dû te qefle bi qefle diya min got qîza min tê tiştê giran û efendî bêjîne wisa min got ez soz didim ez ê tiştê efendî û giran bêjim spas ji bo hatina we gudarkirina we Sen bixwazin pirs te zehmet kirî ji min re denis spas نيك تاني سي sê شو معنى زعما؟ erê من دوش نيك جبو خوش بو تخواس ياك جبو روجين من نيسان روجين بيرحم دي خويا كدي شترشي عندي oy يا طيبتها spas شترها بس نيسان spas serçavê اواد يامنا انا بنسي بس دوا شكل erê tam bre deynê mi be او تو عزيز سنه بخد بقولها افضل شكل ay تعريفيا erê Mary spas mfedikanek spas بخير هاتي دي سرچوانی spas te zehmet kirî rastî Hocam pirseke. tamam ez ê bigirim hangisi La pirs bixwe paşê spas serçava we zehmetê kirî rastî jî سرنامه ام خواندبانه زانیگهینه اره. ناکلی با من بیا سر زمان ویژه اره. هست و وکی بینو فرانزین spas serçava we zehmet kirî spas serçavê min serçava spas ez kê em berî pirsa min berî pirsa ez ê werim niha em pirsê xwe binerin serçava Şabanlı pirsenin. ez te godarim her şey bu avaya gidilmesi kalbiye. Çirok kapırsan çok vücudu. Her şey ne buna polisler polisler avaya o sabiye versiz yani. Ez merak bütçe avaya polisler kalbi o kişam yani tesser kişam yani bu avaya. evet pirsekê gelek xweş e lê van tiştê min qal kir yani mesela Hefsa Diyarbakır pirsek bû ji ber ku ji ber hefsê me nikar bû baxuyana me Tirkî nizanibû û Kurdî qedexe bû ev ya pirseke mezin bû ew feqîrî pirsek bû ew karê ebetiyê pirsek bû ev çûyîna mekteba yatiliyê ji mecbûrî pirsek bû ji ber ku pirsê min gelek bûn ji ber ku ez binî nikarbûm tena serê xwe derkevim û ji bo jinav hev derxim min nivîsand pêvî dikim pirsê te jî zêde bibin deriya me dikin serçava
اری دنگ تتیم سرچاوا سپاس اری yani her xama, berdis, parsu yapar, şava daveti hemu, jinava tekidarın. Ez merak dıgım, yani devlet jine kalkıp bu bersiyar bit, van mejara bilmisin, van keyva bilmisin, yan vana keyva kudate, yani kudate nefisandırır. Ali İlhamı ناوی چیه؟ خجی سپاس بو پرسالته خجی آیا کمین از زاروکتی ده دنویسینم مفترکی جی پر نویساندی و مدیاربکر ده ده پیشوازیه ده از ما یکمین قول یکمین زیر خیجوان دیاریان اری لی دیامن و گوتنا وی گلک خورته و بالاوی لچاندیه دوی عالیه ده بلکه دیامجی ویانزانه لی دناوا عرافه ده یعنی تم دناوا وان پرساده چانده ده و گوتناوی جی پر خورته متافوریکه از جی هم وک جنکی هم جی جبر کل بر دستی وی جنی از مزن بومه وان پیباش خود بن هشیام ده هبو لی پشتی مدست بنویسی کر و پچکی از ملسر خوند مبیا کر ریه کیش خوره لی دست بکرنا من نبزاننیم بو از لی قلبیم yani ev ebeti, ev pirikti, ev terziti, kumen bibaldari dit, ez li qalbim bi hamde khud dest bekir, li asli khudi derketim. Pers qadiyan yana? سپاس سرچاوه مامسته گلو بوینا تاج ولید اره یمنه کی نفاشا ترکی کردی پرلمه یه پیشتی تو توی سویده اره کردیتا ناسلامتا زالاتر بود فرقی بود نبود کسیره چی کرد سویده Çanda söyle. Lemen. Ya jamir kültüra söyle, divaka söyle. Çi tesir tekir? Mamste vele aliyevin erini jihane neyni jihane li vek her bajari vek her velati vek her guhertini. Ez nahal ve deram mamostetiya Swed zmanı Swedi dikim. من ناسنامه کنو زمانه کنو تیگیشتنه کنو یا دنیای از جوان هیم بوم افجی پنجره کنو البرم وکر لی کردیا من از دبر خودم کو بخوندن و دبر خودم کو جیندار بیلم مرت اسنافی دبر خودم علیوی نینی لزمان هلبت هیه از دبر خودم کو بزارو که خوره بخوندنین خل سرپیا بیلم yani vek her bajari, vek her velati bandırıvin başı erini neyini heye. Yani Çandınak'a gelen periyer namneteri burada çekir galı söyle. Ya kesir kır şöyle mesela. Kutreki namneteri vek edebe. Du sal beri de roja jinan koy Swedi lwerkhand lebes نویسیمنی ترکیشی بری هنه من انگلیزی جی جرباندی بری لی ادبیم بلکه میاد جی کدنی جگوتی مره بچن زمان زانه بجی هنک هست هنه تنی بزمان مره تین در مثلا هستا گرینی هستا شینی هستا هسکرنی yani من هنكي مناكوي ده هالبستي من ده هنا يعني هول بدم جي اوي دربيل دلي مناخ دلي مبير حتناكي جبروي از هنكي جرباندني من هنا اللي از يعني جرباندنا زمان السويدي اري بالنبيسي اري هنا از شم اتولي وانجي من نشاني وانجي ده خوندني مجي هنا اللي از باورم بينوس جبيرين كور آوی و دخواه و بیرا هری کورا دلیم کرمانچیه
سپاس مەڵەتاوە قسام چەکی بەیەکی دوورێ بێ باسی ئایمجێ هەیە جەنابێتەی و مامۆستا ڕۆژە پاکاس ژمەدیایی دوور گەلۆ چاوایی هایتە ژێ هەوایی ببە ڕۆژە بە ڕۆژەبێ ئەس وەکی هەر کەسێ مدیای جواکی دشۆبینن لێ ئەم نێزیانی gelek nivîskar hene li gelek welatên cuda lê ez ne têkiliyeke min e jîndartinê ye ez qansî ku bikaribim ez pirtûkên nû ê ku bala min dikişînin ê ku ez li dû me ez dişopînim dixwînim û têkiliya xwe jî yani têkiliya min bûya wê bi nivîskar re pirtinê ye lê ez bi medya civakî dişopînim rojevê qediye pirsiya Erê û serçava rahatin îşela min serê we nêşandibe serçava sersera rahatin mala baba em ê li derve sahibdû bînin wele moderator bawer bû ku ne gotiye sûcî wî ye ez ê îmza bikim